Urwo kubanza rw'isabite yitutira amabega omugambirizi w'ekitongole ky'enshonga z'omunda y'ihanga akarangirira kuba rukoza kosi y'endangamuntu zirikwingana 10 kandi obwo zona ziri ez'abantu abatari abanya-Uganda babire bahereze kutunga endangamuntu za Uganda ubwo barikwenda passport nikwe kurabura ekitongole kyanira okufa yaha mirimo yaco. LC1 imuri mbanze mubetegereze kumanya ngo n'abanya-Uganda mutashana muhasaningira abanyarwanda abakongo abasudani abatari bihanga ryitu kusanga ngo bafuna ki mundu. Ibi yabigambira mu ruteraniro rw'abanyamakuru rwaba Harunaguru ahambuga nkuru za polisi muri Kampala ubwo yayongera yagamba abantu abarkweyongeza emyaka okugira ngo baganyurwe mu program ya government eyo kwera abantu abakuzire ngo nabone baza kukwatwa cyakubaho washanga ngo okandi bakakutera emyaka itariyo konko mu mazo muri umuntu mukuru yoreba ngo wagenda aha district yawe obamitoma shema mbarara obibando bakiruhura hariho umuntu uri kuba nakora hanshonga z'abaseji narshi CDO no basakuzo yakwandikire baraha wamara kufune barozo waro yana wakusayiningire akwetwa kweta affidavit narshi statutory declaration wamara kujibona oja mu office zituzanira ntsa kugezaho kureba ngo twakuyamba wahindura imyaka eje ubwo bitu wana mangu yo kutereza niki namazima. Uwo mugambizi wa police Fred Enanga nagira ngo police egarize kikweketo cyaje akawunyemu ngo muri ngogo kwata abantu abari kuvuga ibyiruka basinzire okugira ngo bacendeza hari za utanduza hanguto. Tubonywedde tekyetagisa kuvuga mmotoka kubanga kikuleetera obulabe ng'omuntu ne kireetera obulabe abo bovuga n'abantu abalala abakozesa amakubo. So tewali aganye muntu kunywa mwenge naye nywa omwenge ate osigale nga otegeera bulungi. Aha 2017 by'okwezi kwa mushanju omwaka polisi y'ebiruka byahangute kashoboza ripota yayo za butanduza hanguto erikworeka ngo bakahandika za butanduza urukwingana 32 ubwo butandu 9 zikaba zirye zamani munonga kandi gana 3 nizo zabire zitari zamani. Ahari za butandu 2 abantu barikwinganigana bakafa kandi 3 bakafuna ubutabwa man gasha kwa Jimmy Mhumza.